Yansu say metumi ye dade no no mbeka so mfa ma me anso metumi ye me de abebe ni abe adwe hono no de wo mu no na me nane ye na me amaye fidi etumi kukuru na kohwe agum na gu na yinu na atwero medi wo ho we nso enji we nso safo na ye na ka na nkasa din no ma twero ho kantanka safo mugu ana yi no mo ameka sa wo mo a enti yanso so ye wadwene ye wo nyansa so mo si enfie opepe mienu no beduru ho na bibiman eni ba bia mo kan tom se bibiman sa vision 2020 no me pancho se me kamlofo me pese me kamlofo bo mo ka sa no nye de e beduru ho no obi aso kanea ni aso ni ehuru kwa hallelujah ebi se wamu electricity no mana omo ye ni nyina no minime ye oba me on ma ye bebre di sisisi ho enyama ho odene obi akọ school no wadi bone no ese be punish no kona kodo enti onu so wie school a onim se ado e punishment ombe to ka so onko dope onu anya ye wie a ye sa kan se o na okra wo bibini wo ye oho se buroni se wo bo hunu ania ma afede aye yie oh baba na kana sam se Nyankopon, where you are nyame. Our Lord is a mighty God. You can fool people on top, but you can't fool all of them all the time. Now we see the light. And again, Yahoo, young fear home, and now who be you. Nyam we are home, so far as I make me, we are not Tiasi. Now I frame me, Madame Pat, Madame Pat be a guy, Madame Pat be a sexy. To me, I follow ye all the social media platforms. No, so me share yen Facebook, me share yen TikTok, ne YouTube. U follow ye wha ube hu ye na the programs ni na so ube hu ye ho. Na me fasto de enchia piesie so ede amaye tiefo ene yahwefo enyina na wotwe foforo ena yasimu no yes se hwe hu ye wa kwan so sorry afa hu hye Awurade nsa na hwe hu su ye efa emmayen eha eye Adekyye emu nsem nua baade mu hu mise ya na chese nsem a ehwegu wo Abefonten time so no no ebi ena mede eba sumu said ye be ya wonso so wo hyeyen na utie ye wonso ubehunu de ekoso ewo oman Ghana emu aya me se enne yi de anasa 2025 yi ede abrempon ankasa eko 2025 eye year bia in fact wom se nipa wudie ya papa Apostle Kwadwo Sarfo kantanka awada Kristo asafo ano am say you just say wa wonim no no de ebia afe na ya wowo papai eye enipa bia kyese ono nso so ahosu a wode ba asase we so no ono nso de ye different cra enunti obehya ena oda afidie no so no obi ba ma brantie fe uhuna kala stature timi se obi broni Ghana broni a chese enya asanketwa kra nano ya wadai ena yenya no entie se oduma nkoma abefa no ekọ se onkoje na home sanse bebre ena waya wode ababua wabaye na afamu ede asom ne man eno nti no ebre edua chese oduma nkoma nso ato ne nsa afre no yema yenyina ya ho ya akọ sanso ne yema eye Kristo asafo ene adofo ne abusua nyina yema obibia ya ekọ na yema papa nso demri fadie yema odie ne owuo
yamaudie na ansa na yebekọ no yenhwe enioma bia eye Apostle Kwadwo Sarfo eyoyoye en se wonimu kra no Awurade nam no so ama no nimdie ni nyansa bia otimi edi create enioma na eba cars eba friends helicopters eba planes enioma awodo bebre ena odomankoma enam papa yi so aye ede ama ne man enti sa wo hwe screen ni so a enioma papa yi odomankoma nam no so ayo no ebi enie enioma ne bi wo ho no ma ha se abrofo krampo no sa nimdie na na za yibese chatis sa chatis we no omo nim ho ayi nanso yese wa wodie mu no aya na ye nhada nyedey enyew ai senka China fo bi no mo bepie mu wa ha eno mo ye enwuma akasie ya papa yi eyeye a enka obenya support pa but akwaya ye die yi mu nti no wan shada enya supporter na etwa se onya ema ne kra eba ne ho so enti ne echegu nyina eye enioma ahodo a eye Apostle Kwadwo kantanka ai ono so ni bremu no enya sam ketwa se wonnim de na wonnim nyansa ne sa nimdie na se se sa die we wontimi nye bida sanse ehia adwene ehia nyansa se wo bekeka dade abubom wo be soso wodi we si he be yese wodi we kabo me be yese se odomankoma ma sa adwene na edofo wontimi nye bi metere wontimi nye bi sa nso na megidi se won soso wontimi nye esanse enye wode enono na ye papai okane ho asam kakra bi na nsem mu ho a ye no interview kakra na ochire na awom sede na awo etie okanya di besi so mpo se me mofra bremu no yakoto no kra atwene se ye gya ne kwan amanako esanse na osusu se nhumfi bi na yeden etini mu a eyusu no na nso so wakoto no twene ya obedu fie no ai na ejadi kan wo fie twen wo mo ai ti yentie bi na wa yes seeing is believing with your hearing is understanding tie bi ga ya wo me no me ma me wo ba ko no owu be ma no be wu bi o ha me mangu anje di wu me to se crown no na rainbow red gold green na twam ho hia obe so obe fa me a ade sa wokoto me kire odi enti a starting am sam no wan koto a untumi mfa me odi me to empaso na wan koto a ena ji so okukuru mpare nya aso a enti obi hwe a na wodi akwara be ni na wodi akwara be ni na wodi akwara uba anye se bia wo honhom kwa na hunu wo honhom bo du wo echa no ho ahia obu nkoto depe na ate ne ho wo fa me ape na di wachi wodi to ha ape kromene se de be na untumi ama ya mehwe nam di nyini o me hate se de e kono a enye ahia me sa de ya ma me so ape ensem ye bosomba makofufuto ede nkosu aguso mam so di subonti bi ho obedi fevre mu a obi makosi ho eja no kwali on be tofie na mo ho me uja me kwasel mi ma me ja okwan a na menyini ense me kosku a na etwa me ho ahia msi da bi nkofo ba ha madre na twebehie bi mu ya ne dana jo a na wofana ebedi nanim obinisi ho no ma
When you are home, no more person in the year do not man no more sons. I won't follow the money. Then, Nina is like a top. Near the tongue. There be a four top. There, they never told that they never something. And now almost everything between a dear and city a man near. It's your name, and near that dear one. The highway. Neither be any of the wanted to them as. Let's have a idea. Me, I'm going for you to do a infra, being a very much. But to me, now, man, no one now, Papa, Posso Kwadwo not just or can't say one who I didn't know a dear now here. Nedia will bet to me, I say, or Babwane, my a Ghana, in case I say only why I need you my pa obedieno, a bet to me at so now I ensure a day a man in tree and ma and nuntin our desire said dear way at 2 say onya yanka. Nanka wenya saa emwano said ya washa asiena wajawa me brebi baba obakwa said saa breme ne wo mienu yenya nti yese wa free mu nachi enyera we ye legacy a onko oja ede ato ama enchiri ema well eno achi no nansan mu ho no yenya nti ye bi se eye Sarfo Adekyw ai oko nensra oko ekwasra no na nensra nimu no papa kano ensem yenu miensa bia mepese yebehwe video na se ka kum yetene kwakuo na nkaza na yede nanu Papa said, so we are wandering so besom nyame, and as I will be nyame juma, and Fabin come and an anti-free, yet a jumano finchim. Yet a jumana finchim and coffee fat, and near me being from me pata. So for the brain no more ever wha, not all can't say, a bimo, and yammy soon and see it. Wadi nyamedin akata wonso na so onyina ye wonyuma wadi no ye secret life no ehu bebre enu ntina futu a wadi ma papa yi ene se I say waso obeye nyamedwuma no eye dia na chese motu no for say onye no finchem enu muamu no so ena wa kire say ono de se wo muna ono onfa wonya hwe but se wo kire no obu a ono so be kire wo obu wo kire no odo a ono so e be kire wo odo kakun yentie enfi the horses on mouth so ayi shira bebre ayekase bebre na ya me de me fa ne se me hunu onyini sa se de me pen one sa me fa ni nyini no asusu bia na fa ni nyini ne sa kwesni hobi e bi palu me pa ba be nyini sa lo Adekyw dua ekọ eye osofo kantanka ho na de ama ma hwe video we bi kantanka especially Adekyw dua ya de se wokọ na se mo so to ne ka bi kura na ode ekira na odi ho adanse ne ade wa ya de pa na okọ kantanka nchen kantanka ni twetwe nkomo edi nkomo bi eno na mpese ye nyina ye ko now apa ai o kansa mienu miensa bi ewo mu a megidi ye se mo bakoso etie na wahunu ensam a eye yan papa apostle enso ekachre eye Adekyw edia eba nensra hwa wode ekwasra papa etiefo ene ahwefo se afei ena wode wa fidie no ato ha eye omani mu nyina papa Apostle Kwadwo kantanka
waka enchene egu eye nano ya wadaya the 11th of September 2025 ai watwa nananom ewo ense edowadi enchene no kakra enu nti nananom afre no se ommeje na home yamane mo ene adwuma yamane mo ene asetena pa yamane mo ene adwuma pa waye edema na sa wadi eja enchirima yagidi yese anya obi wo ho a ai obetoa n'adwuma pa oye no eso eno nti se wonya enti ya ai ye apostle Kwadwo Kantanka wa free mo eno ho asem ni nchiremu kakrafa na awo ho na desredi a wade ma oman egana ena asofo adumchedua ensrahye a ode ekọ ho no ehu ena mede ebesomo ewie enso media ene Patricia odo mido bebre ai yede enchianso emma management ai eye elda odame ai yede enchia piesie pa ede ma sanso so na eye elda sapon eye ai prof ba kope mesra weda na sa em kwetere ne ntontombu hu se obaso da ne e pamoa ai ba hwehwe ne kira kwan a obetimi abo ha ai ti management team e shall be amenia Isaiah ai obo checheku ai yede osro enchia ene enchia piesie ema obibia etiefo onim se menyi wo free mo me chia obibre erade ma wonna no enya wode onfa wo no fa wo bra asumjunu mi do bibre makra yanzu yowa bonshira munyina edamwasa Monfa adone bi mera monkwa yesi chema om obi akọ school no wadi bone no ese be punish no kona kodo enti onu so wie school a onim se ado e punishment ombe to ka so onkodo pe onu anya ye wie a ye sa kan se oh na okra wo bibini wo ye oho se buroni sese wo ma hunu ania ma afede aye yie oh Baba na kana sam se Nyankopon we awurade nyame our Lord is a mighty God. You can fool people sometimes, but you can't fool all of them all the time. Now we see the light. And again, Yahuna hai Yafia ho ama wo mo bio. Nyam guya ho so far as me nyamu ya na metiasie.